Idngan di Tama, Om di Tanak, Om di Spiritu Tabitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datakaw, Om ikaginabaan di kiningan, Om kapisan di Spiritu Tabitua. Miyampay no Diyoso sa biyabi. Tapi na ikaw ngabi. Iyabal tabasi. Tadaw bayno, tayo minggu bayno. I Jesus minamupos ibo vihan disido. Pokinongaw isay ikivado tohingo. Nadi kivadi timpu-timpu da tokaw. Aw tokaw minakinongaw di bos da kiningan. Tayo sonsongon tokaw no tohingo da tokaw mantad di oho disido. Nadi kanono. Makinsiyan kumadisido. Kaya punto ko, di santo kinamungkangan dato ko. Kanono mga kundo daw so, ngabi dato ko. Kapapoto unda na di dato ko, sandi da mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso, day di kiningan tawakas. Day Diyazu ay tapinay ngabi. Dan ako pamidoso zokoso. Id pamusaban ngabi ko. Id boss ngabi ko. Idunu inaymaan ko. Idunu iaw ko na ngasan damimang. Maza dahasako. Maza dahasako. Maza dahasako tagazokoso. Itinopogi. Mukin seanso di Mary. Iobitua pointi hambus hahangay. Sa biyabi ditasab sang tingabi. Diyazu tapinay ngabi. Do sumambayang togo. Do di Tuhan kiningan datakaw. Kikosyanan na dadi datakaw kiningan tabakas. Mamohyong dadoso ngabi datakaw. Mamogovit datakaw day kaposizon sa lajul. Tuhan kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no. Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kabuntugan day di kiningan idi takabas kozo. Pibabasan day tuhun ngabi tangabasi pagi ginopo do idtana. Mga saus kay diyaw, monongko awgi gina si kay diyaw. Sumamba si kay diyaw, membantu si kay diyaw. Manak si kay diyaw do kapanong katahwadan ngabi. Montok kabuntugan no tagaso. Tuhan kiningan laja pain surga. Oy kiningan tama tabakas. Tuhan Jesus Kristus tanak nanak tontayson. Tuhan kiningan domba di kiningan. Tanak di tama. Mungido ka di doso ngabi di pamagunan. Kosyanay do idagay. Mungido ka di doso ngabi di pamagunan. Toy mo o sambayang sa. Pinoikaw ko do idi abananan di tama. Kosyanay do idagay. Tu isiziaw no isot tubitwa. Isiziaw no ituhan. Isiziaw no itakabas koso. Jesus Kristus, miyampay di Espiritu Tabitua, idi kabuntugan di kiningan itama. Amen. Ano sumambayang?
Oi kiningan I papakita di Ninavaw do katapatan no. Doi sontob di mugad umahaw. Moy do gumuhin na da isiho. Doi di lahan katunod. Anuay sabiabi I montok di katumbazan tunudon diho. Nga kauntob da Christian ngabi. Di grasya do mamazada da nununopo I okon ko doi dengan di Kristus. Om daming gisom sumusut do sabiabi di pantangon di maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanakno imamamasi amamolinta miyampay diyaw idi kapisan di Espiritu Tabitua iso kiningan montok so hihinaid aiso kapupuson. Pambasan manta di Profeta Isaiah. Itya kadi Tuhan, miagadi asam om di kavun tokodo do umatu, manta di tavan om au gumuhi, ngau avaigan po itana, mamadadi di do papahabus, om manak do suni, do mamaganap do hinsaw, montok di papapasasad hinsaw tonomon om lauti montok di akanon ingkanogi ibos imugad mantad kabangku tu au gumuhi doi dogo do aiso suang do au kohombus ihizabku om do au kobu do idnunu ikinopau gadandi do mengwama. Ibos di Tuhan. Vokon hinsaw natu doy tanatahub om pinapahabos do tuvadi. Mamohizoko di tanah manak di dovaig memanu kodi do pinuavangan ngavi. Ibavangno id surga mahabay do mamaganop di hinsodi. Om ingkano do mamaganop ko montok di tanah, mamadus ko di nakan ladu ngavidi, mangantay ko di mamahomok di miampay do voice ngavi, mamalakat ko di sunidi. Moniga ko di taon miampay do kavasiano, sinima o humuzong idhang nungavi, id pagkatapan ngavi, idi kanagasan o huzungon di. Inuhu tongosibo na tagkasan miyampay kandasan, igana ngavi tombong sakot na takapan do panon ngavi, iswak ngavi nohosot do toligu, gumizak izyaho montok kandasan, oh humozo izyaho.
Pambasan, mantat suat di Sancti Paul, day tuhun ngavi dorom. Momusozo, do nununopo imongundoso do toko, do it keposison diti, ngaaw i anu-anu po, do papaga, di kebontugan, iaw po nakointahang, ipoy ngandad do toko. Isa viavi vinangun, poin hisap koso, do manda di kinaingan, do popointahang di tanak nga vidaw. Okon ko montok tombonopo ohasa, do vinangun, do dinadii, do au kanu do momodimpot do tududi, tinodo i di kinaingan iti do ingkano, nga vinangun no po, nga kakal po do monimpon di kahansanan, oman pagabaso, miaga do toko, do mantad ko di panandi, do kabuntungan, do umondos, di om i kahapasan, om kabontugan, sabagi do itanak ngavi di kinaingan. Manta di tinimpunon, gisom do babay no, itoin sanan vinangun, miaga di oyhan do toko, do momu-omu, do iso koyman tindama, do mogo susu, om okon ko vi vinangun no, nga sa viavi do toko, ipoin sanganudi, tuva koyso ngavi di spiritu, sa toko, nga mongomunogi, itswang ginavo, do maso toko mandat, ditinan ngavi do toko, do man pagabaso. Ibos di Tuhan. I Tuhan miampai Yesu. Pembahasan mantadia baltabasi tebitua sinuat di Mateo. Tuminong kizad i Jesus di hamin o minikaw itisan di botong tagazo. Nga o gumukozo o tinimungan tuhun tuminimong idpoin hipot di sido do suminuang di isido di padaw o minikaw doyho. Miningkakat do doyho id papak isabya bituhun o minunusoy isido diho do ogumu o kanunu do id bovihan ngabi. Minobos isido sovo o sanguhun papapasasad hinsaw tanamon humabos domoy papasasad tanamon. Domaso isido pinapasasad vokon hinsaw natu doy ditisan dilahan o minikot itombohog ngabi o minangakan ngabi di vokon natu doy kavotuan ngabi i
kino yuman ngavi di do tanah tokudi om tu tulus do suminuni i tu aiso inahom do tanah ngako hisau nopo i tadaw kokoing no ngavi i om aiso tongoiso gamut kohozi no ngavi i suvay nato id paugizan om guminavo i ugi ngavi om minongogot ngavi di i suvay nato id tanah tohub om pinapahabos do tuvang ngavi di vokon inggatus kogumu vokon inggonom ngopod vokon intohu ngopod pokinongaw isay nopo ikiva do tohingo dadi minintutok di sido imokiki iyang ngavi om minuot no ko tu mobos ko day diho do it bovihan ngabi. Sabab kadis do suminimba. Ino po misterium ngabi di pemerintahan do surga nga nakointahang day Diyosu. Nga au ngabi nakointahang i day diho. Tu isay no po ikiva nga onuan i do hobi. Kiva i o disido do hobi mantad ko ogonop. Nga manta di isay no po i aiso. Ipo kiva daw nga onuan i mongidu. Ino po sabab do maboso do diho do idbovihan ngavi nga do mintong isiho do au i kokito. O makinongaw do au i kongaw toy kalati. Dadi id ahal diho iti no po kapogo hungungan di Isaiah nga masok no tuhukon. Mokinongaw ko i o mokinongaw vago nga au i kalati. Mintong o mintong vago nga au i kokito. Tu ino po ginavo do tinaw diti nga nahumpagan. Tohingo no po diho nga au oining do mokinongaw. No kong kodom diho o mato diho. Tu o si zandok kita dati isiho miampai do mato diho. Kongo miampai do tohingo diho. Kalati miampai do ginavo diho. Kosimban ohingasan ko. Nga angasanang no imato Yesu. Tu ko kita ngavi i. Tohingo Yesu. Tu kongo ngavi i. Poihon ko Yesu toto topot koso. Ogumu o profeta tuhun tong bitwa do hangadon do mintong do nunui o kito Yesu au insan do nokokito di do makinongaw do nunui nongaw Yesu au insan do nokongaw di is Yesu na po pogi nga minokinongaw di bovihan di papapasasad to namon. So ngayon na po, do isay no po, o makinongaw di boss, di pumulintan, miyampay do au ikalati. Nga mikot iso talat, sa zangan no, o nunu inatanom, id ginavo daw. Itino ituhun, nakotoy mo, di hinso do itisan di lahan. Ino po, tiso, minonoy mo, diti do in kovotuan, nga ituhun ikongaw di boss o munay mo ditutulus miyampay kandasan. Nga isido na po nga ay sok gamot idisido. Au ikatan isido. Koykot na po o vokon panginaman. Toy vokon kapungaw dasan do sabab na di boss ato na isido. Tutulus. Ino po tiso minonoy mo di hinsaw do it ugi ngavi. Nga ituhun makinongaw di boss. Nga ino katangaban ngavi diti pamagunan. Pangangahong do pinuavangan ngavi. O mga to di boss. Mingkano do aiso asil pahubuson di sido. Ino patiso minonoy mo di hinsaw do itana tahub nga ituhun minokinongaw di boss
mamalati di isidono isanguhon poposuni do pangamatan papahabos do babay no do inggatus kogumu babay no do inggonom ngopod babay no do intahong ngopod iyambal tabasi di Tuhan. Tapi naik ko ngabi. Kiva dati do toko di anangan do mamutanom. Bunga kinotuan tuva uva teko kazu teko agumo po isu subay i kanangan do toko do mananom. Dadi utumbasan so do nung mananom toko kiva di pipio o intangan do toko montok dago na po nga ikumoyso ihinso teko bibit nagi kumoduvo itana nadi tanto no do mimang toko di bibit di tawasi hinso di tawasi moy do kosuni tawawasi kapomyuva di tawasi nadi inongaw ko hide nga avasi no po hinso teko ibibit avasi nagi ituva aw no po avasi ibibit teko hinso aw avasi ituva tapot nang ko itapinay ko ngabi nadi divuhan nakatahib awal bulan 6 kivado minanak lagay do isok tuva Fijian longan avasi omis inakan ko jadi kang ko di staff kinaman to ko do popobibit jadi ngoso na daw to mo pinaysanan do sido na po nga itre do tantohu kivada tana takudi agugumo na tanom da sido nga vahu no nakasuni. Dadi ngoso kuno poundo hiyo in plastic to itom tomoy mo pakazon da toko no mananom da bibit. Sumununi tapi naik ko ngabi nga kivado duvo o nahozi taiko nario ivokon kakal po suni. Gisambay no kakal so pada mamuso no kuoto walaupun no tanah da toitom. Katapi no hozi. Dari tapinay ko ngabi mega di Jesus minanak da toko da bovihan teko ikamazon do parable. Isa o pamusaban da toko kokomoy di sanguhon papapasasad hinsaw tanamon hinsaw ngabi nagi nombo hinsaw da nato day tisan lahan nato day kabatuan nato day kaugizan nato id tana da tahub dadi nung makinangaw takaw do bovihan manta di Jesus. Paingukab da o ginabo ang pamusaban na takaw tapinay ko ngabi sabab mimang kivadi out alatian da takaw nagi aw ayhan da takaw sabab itino ikomazon do mysterious saying manta di kiningan sandi aw takaw ayhan aw alatian da takaw maghap i Jesus do toko do ingko do papakait ang papaingat do toko nagi habi nakoso nunu i avazan do toko dahil kapasuzon do toko do tikid tadaw kamazon ko na po nga experience life experience dadi isanghun papapasasad na po nga ikiningan sondi
Ihinsaw to naman, nakasasad na po nga symbolize do boss di sido, ikamazon do pamalintan di sido, the kingdom, God's kingdom. Kinotuan do hinsaw na po nga symbolize do kapanayman do to so songhon. Kamazon, apat jenis da tanah. Nadi kamazon tapi naik ko ngabi. Minakinangaw nangko. Tayo minanoy mo nangko, ibos da kiningan. Nadi minanoy mo hinsaw da itisan dalahan. Ay sa dati peluang do sumuni sabab imiganongaw to ko day abal tabasi di tinu. Songyan na po da isay no po o makinangaw di boss. Di pamalintan miyampay da aw ikalati nga mikot iso talat sa sangan no nunu inatanom ginavo daw. Dadi ikumoduvo no po nga minanoy mo day kawatuan. Iko nga di boss minanoy mo dito tulus miyampay kahandasan nga ay so gamot idisido aw katan koykot na po o panginaman tayo ko kapangundasan do ino tutulus do o hizo dadi kumataho na po tapi na ko ngabi iminanay mo daid kaugisan. Dadi ituhon iminanay mo tayo minakinongaw. Nung apano na po kya daw katangaban nga. Ino auto ko sumuni. Dadi iugi na po nga katahob hinsaw da sumuni. Dadi ito pinay ko nga bi. Tawi na po nga iminanay mo itana da tahob. Awasi ak paniman minakinongaw isido. Dadi mga ito ko pamusabay tapi na ko ngabi. Habi na ko so iantakan kumanda to ko dababay na diti. Pandemic COVID kaopadom sisam. Kaintahang kumanda to ko ihinsaw inato doid kawatuan. Tay ko hinsaw inato doid kawgizan. Iso o panginaman dato ko suvay ko man tadi panginaman man ta daon pamagunan o gumupa isu suvay songyan do kabaza to ko teko kapyuman to ko do ikamazon do katangkangan teko kagalisahan kosizan dadi osizan to ko do humabos sabab suzan to ko doon tok hiyan diti pandemic. Babay na diti nukab na panambasangan nga kiva dati do to ko do kakal po do suzan damugad may panambasangan. Habi na ko zo santob kabasa do may tindapaw mampazat misa kabitwa. Pamusabay to ko, tapi na ko ngabi, katama to ko da humabus, mo'y kaday, mo'y tomo, tayo ko mo'y pimpanaw. Auto ko ho, itampat din nung bebas mantado toluwa diti. Katapi, tapi na ko ngabi, panambasangan, po nga, katanod to ko di kotulan, kapanantudukan do SOP. Dadi komozon ay so ido ikomozon do au save iti panambasangan do toko. Dadi pamusabay toko to pinay ko ngabi. Ingko toko do sumuni miyaga di hinso inatu do tanah
Pahinggiyot nangku o katumbasan da toko. Hobinokozo ikamozon do foundation da toko. Isantob kapanantudukan da panabasangan da toko. Maza di abal tabasi. Nung ogyot toko, sapatutnya ay soda ko si Zan da toko. Na dito pinay ko nga tadaw bay na nagi kapiyandot o tadaw Minggu the Bible Sunday. Ingko toko da mamaguno the Bible da toko Sunday. Ingko toko da mangindahom itayhan da toko kokomoy da kapanantudukan masa teko i kapanantudukan da panambasangan kapanantudukan da kiningan Sunday. Dari kanaw no i pamakanan tabi ito aditi ukabo toko o ginabo da toko. Makinangaw toko di ahaw da kiningan sabab ikiningan tamoy mo do magahap isido kumada toko sabab isido no ipun do kapanam pasizan da toko. Ming kakatoko tapi na ikaw ngabi. Kanono in vaguvay ikatumbasan da toko. Patumbasan so it iso kiningan itama tabakas. Munonodo da taban tana. Do sabyabi konunu o kito aw o kito. Atumbasan so it iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak tadayson nanak di kiningan. Nanak ditama na pagguhus sa biyabi umul. Kiningan mantad kiningan. Tanabaw mantad tanabaw. Kiningan totopot mantad kiningan totopot. Nanak okon ko tinodo. Sompimyon si miyampay ditama. Maza disido o sa biyabi donatodo. Montok datokaw tuhun ngabi. Montok kapamasisan da toko suminondot isido mantad surga o maza de espiritu tabitwa nadadi tuhun do idi hahangay Mary nadadi do tuhun montok sabab da toko do nakapapak id salib do id sibo di Pontius Pilate. Noon do so isido do kapatazon nahobong. Tuminungag vago, ontok ditadaw kumotoho. Id patanudan miyampay dipuk do tongapitwa. Muninsabat isido do id surga. Pinoikaw do idi abananan ditama. Mikot may bago isido, id kabontugan do mambisala di sangimpasi nangapatay. Pamalintaan daw ay may kapupuson. Tumbasan so, idi espiritu tapitwa. I Tuhan, i manana na kapasison. Imuzu mantad ditama, ditanak. Imiyampay ditama, ditanak. Do sambaon, bontugon may. Inokabos, maza di profeta ngabi. Tumbasan so, it iso Ecclesia tabitwa, Catholic Apostolic. Mga kunso do iso kapodsuan, montok di kapahiyangan do daw songabi. Mandadandad so, di katungagan di nangapatay, di kaposison di pamagunan do mikot. Amen. Kano mikot do di tama, id ko ginabahan daw, ay sa gontop nakapapointahang di katapatan nga bidisido day datoko maza di tanak daw Jesus Kristus. Sisimba na po datoko nga oy Tuhan kinongo no o sambayang sa.
Oy Tuhan, kinongono o sambayang sa. Idi abal tabasi, pinuso toko doi kinengan tamano, ipapapasasad tabasi di hinso tonomon, doit koposizon do toko. Sumabayang toko doi hinso do ko ginavan, kabahan, ipinasasad di sido doi do toko, atu noda day tana tohub, do iti koposizon do toko, papahabus do tuva tasapo, dumadi do sasi di kobosian di sido. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, kinongo o sambayang sa. Sumambayang toko montok sa viavi, ipapabal di bos kaginavan di Tuhan, doid eklesia do toko. Sumambayang toko do ihinso tonomon, kasasad doid community ngavi do toko, idnombo do kopomiuwai, kapanak do gugumompi ngavi, do vagu do id eklesia, imintamong di panon ngavi do kinaingan. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, kinongo o sambayang sa. Sumambayang toko montok sa viavi, mobubuvat ngavi, hohobino idoyho ngavi id kinoizonon, id pomogunan inontok do ponong hosan, do ihinso tonomon, pinasasa diyoho, papahabus na da do tuva, kivadi do sinama, do takanon montok sa viavi. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, kinongo no o sambayang sa. Sumambayang toko montok sa viavi, inokotong kisad manta di oikaristia, do miampay diti kopangukaban koim vagu, do sombogisan do panambasangan ngavi do toko, kanuno da izyoho do munsiko, doit koin vaguvan, no ponu do koginavan, do it piombahutan diyoho, miampay di mamamasi do toko, Jesus Christus. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, kinongo o sambayang sa. Sumambayang toko montok di sumakit ngavi, idhamin idhamin pengusapan, do itama do toko do koginavan, kapodulianan, mintong noda diyoho, miampay do kasianan, manak diyoho, kohingasan itoluo ngavi diyoho. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, kinongo o sambayang sa. Kanono mikot do idi Sancti Maria, tina do toko, mokianu do sido, do manampung do toko, kuma di tanak do sido, Tuhan do toko, Jesus Kristus, miampay sumambayang. Ave Maria, no ponu ko de gracia, miampay diaw ikinaingan, obitwa ko itanga do salvia vitondu, obitwa ituva di tinanu i Jesus, Sancti Maria, tina di kinaingan, pokinsianay sikoy tutuhun ngavi momidoso, do babay no omotok jam nakapatason sa. Amen. Oy Ama, onwais kayo no de gracia, do gumampi di hinso do kabahan, ipinatak no dagay, do adadis kayo no da, do supo no ngavi, imamiuva do tuva tasapaw id pangamatan do iti id tana. Mazari Kristus Tuhan sa. Amen.
Azo kono Tuhan kiningan do sabya bibinangun, tumaza do kabosyano, nakotay mo zikoy dilaw titakon sa diyaw. Tuwa di tanah kaladya dohongon nga bidatinaw tuhun, dumadimay iti muntok dagay dilaw ti do kaposizon. Azo kono Tuhan kiningan, do sabya bibinangun, tumaza do kabosyano, nakotay mo zikoy dihing anggur takon sa diyaw. Tuwa di guwas anggur kaladya dohongon nga bidatinaw tuhun, dumadimay iti ditinumon do kasundubanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, do kahubukan ko am diyaso ngabi, at tayo mo na dali di kiningan, itama tabakas. Intong day dititak ngabi do eklesia oy Tuhan, do maso zosido sumambayang do sambayang do sido day diyaw ang panak no do untuk akan di sontop at tumbasan magawit na da do hobi po ginazo do kabituhan masari Kristus Tuhan sa Tuhan miyampay Diyasu wain sabato o ginabong abi Diyasu kano manak do kapunang katahwadan nga bila di Tuhan kiningan do toko. Totoo tapot do katunod atuhid iti kaladya sa kapamasisan sa. Tamoy mo inabono po do manak diyaw do kapunang katahwadan nga bi. Oy Tuhan tama tabitwa kiningan tawakas ko so aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tumaza di misterium do Paska disido. Naponga disido ikay man koy mazan koso. I maza dino do nakapapagabas isido dagay do mantad di poku do doso kapatazon. Mamoho dagay day di kabuntugan do bahabay no. Punganan no di do tinaw no pihi kapadrian poin ladya tinaw tabitwa tuhun ngabi montok kasonganuan no sondi. Napapabal, idnombono po di kaladya nga vino, tindama, tuna ko pamahaw ko dagay, do humabus do tatuvong kuma do ninabaw no sondi ko'y mazan. Pamingkano, miyampay do tasab ngavi, huguan tasab ngavi, miyampay tikon ladya ngavi, pamalintan ngavi. Miyampay sabi di magigizon ngavi id surga, kuwasa ngavi do surga, umazaw si kayo di hazaw kapahasan do kabuntugan no, miyampay aiso kapupuson, mga zaw si kayo. Obitwa, patotapot abitwa ko ay Tuhan, itabot do sabya vi kabitwahan. Itinapogi, do dizono do abitwa, ititak ngavi, sumambayang sikoy,
maza do papasondot di Espiritu no do ditingabi, miaga bohubaw umatu. Moy do ada dida itingabi do mentok dagay. Di tinan Omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patabuso isido. Om nasaga kozo da suminuang da idkondasan daw. Minagano isido da lauti. Om minanak da kapanong katahuadan ngabi. Minangakip di om pinapata di mo kikiiyang ngabi daw mos bos. Onuo iti sabiabiko om pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok Diyoso. Idlahan megadi untuk napongo makan min susedop. Nano disido isasaban insan pada minanak daw kapanong katahuadan ngabi. Pinatak disido day di mo kikiiyang ngabi daw mos bos. Onuo iti sabiabiko panginom naman taditi. Tu itino isasaban di sa ako. Iza di batos kababago aiso kapupuson patungon may montok Diyoso montok tagumo. Montok di kapohyangan do songabi. May no iti doid kandaman dago. Katapatan tahom lati do katumbasan. Itinapogi, do maso sikoy mamalamay di kaandaman di kinapatason kinatungagan daw. Patakon sa diyaw ay Tuhan, ilauti do kaposison sasaban do kapamasusan. Manak do kapanong katahuadan ngabi, do nigitan skay diyaw, do kapadaan day dumbangan no, manampuan day diyaw. Ahuduk koso isikoy do sumambayang, do magi day ditinan sa di Kristus, o timong skenada dahil iso maza de Espiritu tabitwa. Ondo mo, oy Tuhan, i-eklesiano, pointongkop id patatongkop di pamagunan, o mavita na susido, dahil kapanuan datahuad sa kaday. Sangovian, miyampay Francis, Pope Dagay, John, Bishop Dagay, Saviavi di Fadang Ngavi. Ondo mo nagi ito pinay Ngavi Dagay, inungokodop, idikahansanan di katungagan sabiabi inapatay id kosyan no. Toy mo no isiho dininabaw de bos no. Kosyan ay dagay sabiabi sumambayang sikoy damyampay di hahangay tabitwa Mary tinarikiningan Sancti Joseph sabodesido. Miyampay di apostol tangabitwa sabiabi Sancti inakapopon sikoy diyaw id po ompus di umulan ngabi. Kanus Canada di kaposyan do dumadi do sampai tumungkos ngabi day kaposison salajur. Mangaso mambantog diyaw masa di tanakno Jesus Kristus. Masa disido yampay disido disido oy kiningan tama tabakas idi kapisan di Espiritu tabitwa. Sabi abi kabuntugan kapantangan nga diyaw no. Montok so hihinaid ay so kapupuson. Dadi panu di mamamasi naug mazana kapungian pa yung kiningan katamazikoy damabos. Tamaza iit surga abitwa na ongano mikot o kapamalintano. Hisab no ay man do itana, miyaga do ingka no do it surga. Tako dagay at daw diti, lauti sa tasasang nga daw. Ompohyong sikoy do hasa nga bidagay. Miyaga dagay da papohyong di santop mamuhasa humavan dagay. Kada sikoy obito do ikaym basatan,
nga pagabasol si ko'y no mantad talat. Pagabasol si ko'y, oy Tuhan, sumambayang si ko'y domantad patitikid talat. Katahuad no, damanak na pibabasan, ita daw nga vidagay. Domaza di sa kaday do kasyan no, paingabas ka na datamoy mo, domantad doso, ang paintampasi mantad sa habiabing pasusan ginabo. Domasol si ko'y, paingandad di kahansanan nabituahan, di kay katan di mamamasusa. Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminobos di apostol nga bino. Pibabasan timponon ko Diyoso, pibabasan ko takon ko Diyoso. Ada intong de dosong nga vidagay, nga day di katumbasan di iglesia no, katahuad no, damanak da sido da pibabasan pisan, katanudan miyampay hisab no. Imamama si amamolinta montok so hihinaid, ay so kapupuson. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyoso tamay mo. Ano magitatak di tanda do pibabasan. Oy domba di kinaingan, mangidu ko di doso nga bini pamagunan, ko siyanay dagay. Oy domba di kinaingan, mangidu ko di doso nga bini pamagunan, ko siyanay dagay. Oy domba di kinaingan, mangidu ko di doso nga bini pamagunan, ano ay sikoy da pibabasan. Intangay, idom panikiningan, intangay isido, imong inudidoso nga di pamagunan. Obi tuano, isontop oho de di makan min susodop di domba. O Tuhan, kau sa mipadan da patut ko da sumusot itapo. Nga boso no, ibos, mingasan may kadudubo ko. Itinanom sa di Kristus, kapagavit na dado ko, de kapasuson sa lajur.
Ano sumumbayang do nakapagavi no di dititak ngavi sumumbayang sikoy oy Tuhan do maza do kampazanza diti misterium gumaza no da do idagay o vaza ngavi diti i kapanampasi maza di Kristus Tuhan za. Amen. Ikaw pada nama Tuhan kong avi, pemusok pada pipiok paihan. Paihan na penting id bos da BM ke. Moiso apa? Yang pertama, pra pendaftaran misa bagi gereja Saint Michael Pinampang semasa tempo perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP. Pusat pendaftaran adalah di Pejabat Mission Paroke Pinampang dan masa pendaftaran adalah daripada jam 9 pagi hingga 4.30 petang, yaitu hari Isnin hingga Jumaat. Dan jadwal perayaan misa, yaitu pada hari Sabtu, jam 6 petang bahasa English, jam 8.30 malam bahasa Korea, dan jam 7.30 hingga ini adalah hari Minggu bahasa Kadazan 7.30 pagi. Dan disuli dengan jam 10.30 pagi bahasa Malaysia, dan pada jam 2 petang hari Minggu juga jam 2 petang bahasa Kadazan, dan jam 5 petang hari Minggu bahasa English. Pra pendaftaran umat untuk menghadiri misa di gereja Saint Michael Pinampang boleh dibuat melalui Pejabat Mission bermula Isnin hingga Jumaat. Kuota bagi umat walk-in yang datang mendaftar di Pejabat Mission adalah sebanyak 70 orang sahaja. Pendaftaran adalah berdasarkan first come, first serve basis. Jika semua kuota sudah dipenuhi sebelum hari Jumaat, umat akan dimaklumkan melalui website. Bagi koordinator CC yang ditugaskan melayani dalam setiap minggu, sila hantar senarai nama umat dari CC, Catholic Community masing-masing ke Pejabat Mission sebelum hari Rabu setiap minggu. Kuota yang belum dipenuhi akan diberikan kepada umat walk-in yang akan diumumkan pada hari Kamis dan Jumaat. Umat yang mempunyai MyCard telah membuat saringan kesehatan, health screening, dan pra-pendaftaran serta membawa kupon pendaftaran saja yang dibenarkan hadir dalam suatu perayaan misa, liturgi sabda yang dijalankan. Perayaan Misa Kudus, liturgi sabda di gereja atau chapel zone yang lain hanya akan dimulakan kembali pada 18 dan 19 Julai tahun ini. Sila rujuk jadwal misa liturgi sabda paroke untuk maklumat lebih lanjut.
Makluman mengenai dengan drive-thru ataupun pandu lalu, communion, terbuka hanya untuk umat di Paroke Pinampang sahaja yang telah mengikuti misa live streaming penuh. Laluan dibuka pada jam 11.40 pagi sehingga jam 12.30 tengah hari sahaja. Tidak ada kekangan had umur. Umat tidak dibenarkan turun dari kereta dan harus mengikuti arahan warden gereja semasa beratur di laluan drive-thru untuk menerima komuni. Hingga kan apayan, Om Tensenan Tokoh Mikakat Ketodan. I Tuhan miampai Yesu, i kiningan tawakas membalakat nada Yesu, itama, omitanak, om de Espiritu tabitua. Ugadno om pa balono iambal tabasi di Tuhan.